oana siwas kawa matlili matlala matik interest kal pange dakan vikos ke tusingen vikos praile aitaile kemalutut marsium dasha kadim sida fashnamet ke wolan langat katlisilen sasya panak maswiya kalen singe katagani takalutut ken malutut si mars misingenge Oke, kate aşki Thessalonica saptale meikos. Fassina kisnge olan. Kadin ngetnget pangetapna tagalanlem. Apayan kaksakin katki malutut nga tagain kasha katki pel singe katalina enina. Nakmana aswiya kimalutuda katagani tagalongla skon nge praile nakatfa akataya kimalutuda katagani kimalutuda. Kulamalap na singkat ke maulash on sekongen sang gesat kanilash keltu singa.
Kamalam jingat ke mollash. Aglenkom damda kendigi uçaklaman. Columbus, Georgia. Siya si mama ashke background an osmo siya sinkain nikiya bashebos ke chat boxing in wigat kilen missing ya. Ana ke ma akalembi ko ma show ke banners yinge ke malutu chima kadashke missing ya. Katfin loang na ke kasin kol na tas missing ya ta na sham kun na ke faxing mo ngetnget na na ashke si Thessalonica mekos wasin ke singe ulan sam kun la katna sham kun rapture jinge ke si Thessalonica akos na fasinga ul tolu na ke singa lalgos event balap si mga komda tap na panang eta ka na shesh missing ka din ka sham kun na ke lenjilan lem God's judgment. Kadeta ka inge akkalemi la me mas la akkalemi ke. Mga ta sham ge ma kat mo ta tena langsim da sham ke. Ma kat ta inge ai ta ile ge ba kasing imminent esikya. Ma kan talk medically akkalemi la lem level loko. Nara kyotta ka sham ekaya mo Moling kalan sa plakom na singata. Nga kuminta ka si Fena Eskatyan. Ana si may kisya matal na singat papadamarsin ka siya. Napanang kikate tako in dive in nagimaluto chimsing nga kate kan liyak la me si Paul sham kun. Matlili matlala. Kishipen pa ako ten lalaplan gat na shesh. Palfak lang akaya fisiwos. Kawos in Asiang, Eskosyang si Fena. It's individual. In mga sigunakum. Kadin si Fena eskatyang na singkat papa. Oana si mo kasi maula matal. Te mamisi si mamul matal si. E may akin si woyel. Pleasing to God. Peling oyan alu pa mafal ko sinara. Nakatfinli naki Rome saptas nga lufas si. Dan kadali mercies, kadali grace, kadali sacrifice. Takotin, kaleng, inkain si Fenak orela may kisela na worship. Kifas si mga kaliming. Kadin si Fenak tako, iskatyang na si may kisya madal. Napanang karala na yorkship yung ako minta ko, inkain, matawag, nanga keep singain, nakatwa fast na mit nagi, takakataya nagi malutut mo, sham kun yan nagi rapture ka second coming. Nara malutut si matakam singing, pangi, kain si ma, kamay fakak si ma may ita, matmatalas kim da fak mo, arula na tesis nagi pela. Nakalman gas sing it tesis contemporarily, fall nagipela. Napanang ara yorkshipeng ako minta ka dive into it. Ngayon siya unsa ko to konge kadin lipsela na eta ka unsa ko konge na ako me taka kadin gain praila ke malutu ching it's a must listen to. Konfin eta nga iskinga akatayan juma ngay alam na siyak singum nakmanas kuminsum riti Thessalonica akor fa singal dolun ke singal algos nam kapseng na ke malutu chimsing mayen pensi mga kumas kenge pangi masim da fak mo it's perilous time la mesias meto ma kumsang sikal ke wira kum ngetnget siena musingi kufla es kum yang ana makisesi na singat kuminan man gan namangan get rid of it. Napanang ara kat yak long last ko ni fakat should be fast mit.
Glogaksin gat kimoullash. Glogigat koin mano. Koin de gokilen simsinginge. Minkan wiko uski malutut maasho. Aklo malam sin gat ke. Gat koin mold de gokilen singi. Masing ake orela in kalem siya Ngate de ganta podcast. De panga si pelaka. Si pelaka pa.
nga sige an obedience nagi palasilak makadil bangon niya ngan kan fakik ki kasla lang anaki metulong lalgos fasing lalgos kilong ulak kalemdi man we go was met fakik ka pel singe malas forsyak na bay pelengin government can shut down na nge met na kayo maurik magun snap met maurik magun kasi cash nagi medical insurance nge kumle malang kada fak mo dien katin mas kayan katin mas lash nge kalne pa katin mas wangan mukul dama na fin pa nagipabala kalimi la fin pa talik mukul sinata los kadalik sinata los ekaranga na los katasin katin mas nge wangan dalik na atam sing asma sito oriklasi bela pinen England bangon Elizabethan poor law Elizabethan poor law singe metorek man bel showa del do ani rala na naksi efokafin ka trela kadashik mama katisa efokafin nangen na bel shima ash elya si kayo si tako efokafin ka sang in kasha machima kayo ngen na ban concept si morekle finan merki ke social security system singe amda ngaye ang olmekos Lucian rek yala ang almekos kan ngorek mo yelu finan saipen ngorek mo ye si dafo lut ke me ye si we pangalutut na rek mo nako try pun pe yelu ngam tawe na makatara nge tax iya ki manila siya nikiya ki ke masin cash kat kikat matari ki kat shun mat wasi mga shun nge yawn ngol on gosh na kum nalal fungi mo mange pa cash ko mo we pension loan ko saving si si ma finash ngani ki nash met kan save mising pa na concept si mam sum kiya manilo mo ke peng na interest nge ma wangan interest ke peng mising na halong da na paypal of akmo metlal von si lusa kiya manila line peng halong ke paypal of akmo singen men wangan kap ke mange mo fak ke well very so long ago ke sim na paypal kat loang na ke mange na panga fa ngatet kan podcast te panga si pela ko ngata kan fak ma ke paypal ma changa samram gina mising edat ke samram ke tagalan lemo pagkanten met bangon mo rapture lepen na second coming singe maluwo si pangan dahil na si na panang ara ikaya nga ta ka fact mo kat finita ka fact la masi ke paypal point it aso ye ke paypal show the receipt may kung fin folk like is to one receipt kung shoplifting kung in fact la masi ke paypal de fact la so ye kung full wali nangat tali mulan met kan kung pan na gen valin misya banga yok si peyan masi ka taske me narang paray na singkat tari amutul nga paray siaksin nakmanas katapay kesta kalmen malutut po mga sikan tafala let me be a mouthpiece may nga tanga sanga taga manay ka manay click for like el siya matijagin gaslan God el siya malakin gaslan God may konfinsum na lamalu kan minute li meko siena pa malutut of akeka na melong gasing nga mo kalam dari malutut kumita fa kala kalim lefo kanin mwet pa kum drum na singan nga mo papa na life back kol pin pa na life back sit down you're wasting our time nandiang magat fact kipelan mo ito nargadet ka samjam ki takalan lema pangi masikat sano nagat ki kangkan la takasi lalaklo kat kita well al som ki rapture kita lakyak singi pakat ki wiya
Pasamram kin siya Thessalonica akos. Singal dolun ke singal algos. Kat ke we rapture singan men eu pelele mai sikyak. Dak samram kin ke Revelation saptale me got fal ne ke singal yang. We would not like to see that. Kapin that. Nara ngada ko kakashik okuku nene imelutuda. Little by little. Kadin matawa kliek ene na singa na as we go benganalen ke kat tawi foloklan lema kat tuti kastal edify akaisi sinsie na fashnamet. Te mayak falye yaksipame. This is the real deal. Nara panang a prince in God nakmanas. Fin kastom bak mga din som tawala isyungen nga. Ikas nangan kan tawala. Now rek malash matuti pa ka din bring it from the upper level to a spiritual sense mga kung kain tagay ke mata meditate ke kuntuni enjoy ke langan mga an sikik naknasingat nakmanaskat babay kesa kan melutin gangan gangap kasas na uye sima naktanal ko ye manasiyak naknasinasi kas na kasko masiyak broy may ngati kita ko dana podcast wangan sipen masing ngaki si oye may kasi yakuma pang seriousness dan masing akfashing na pa na kara dugun folok lang away me nga shook na ba schedule singan kan nawala lawrak fakya mayen kainin time zone ba katash kene na inge na ngawit ko ni tolo na pa na nga nikun la awi ka may tash wata shakta siye main siye wo pa mange nga shiking andiki ke YouTube na main Facebook e anna malam sinay esisla masiko malan gat nge kashaw e fele mo wangen le kaslan gat ne tuk mabat na bangas pinta ko las misingi ha wana king akademia de praile unso ko luko ka dive into mo litu ching kadinash ke shapuk si fun pangit kya to yen takay magat markel tu denga takay ni praile alu lemon magat talak takay pange talun tuten nakikek lang dahil kay norek makin katagay ni pray katkaksikin kung gat papa kulo malap katche to ke maulasha makum karngin kat matawaki ki katanin siyen niya kiyasha ki kati shusten na finfel singi kumakulape papa tamash metlash community lasha church lasha inkan wito fue katle lo malap na siyum kat papa ke gospel singi pengwo singi fuke haskale na yan falgelos sios pengwo ikesta na siya malutut lo mo kat papa wangan siyeta na kewa kima kasto makalembi takat fin efakki ka sifan na kanon Bible lo wala ka din takmo langsi kadin langsi matwiyash matalanlash katin mas taman mas el sa shikshin malik talik makaimten kat pashtagin tusingin siyukat papa in the pala presence lo in our life kulo malap la kum katlash panang tusingin kat shul pen ataka in kaksyakin kum nafaka rela lash kimolash you are still in control kung siyak nalikat yan kati talagat fototolen mapespes kat met fok
fella singi fok kumsak na lang sikat. Panangat global aptasyon, kikat kanda ka ni kintusingi. Pray lasha be, masiyak lasha, nakmanas, kasha kat kaywa. Kasha, matlash na kaywa, matsiyok lang lash, mafastigi kata, kat pray kisyaw na kaywa, maptatyang na kaywa yasingi kat papa. When na dum Jesus Christ si fan I'll pray, el tong pagel Lazarus, kawak silal. Compassion siya benangin. Manang rafas si mafatoto e met ki Bible gasto mo bak mo. When na dum el tong, Jesus is el tong. Yinu siya na siya shla. In mashlos, shaulas taliknadas, medin kapash lasha, circle lasha, yokshi benapay. Panang lela na siya shkadin tiyang et siyari si sinsiya. Shron mo di pelas na sinsiya. Akadin kayo nalin na engantin creation lo. Yokkat mo ito. Panagat ni siya pekashalom, kemet tas na kewa mamdain, nomano, nursing home. Finin kalsi. Nakmanas kat papa. Konfin kain, rek makin fok fararar. Insang, unwala mwet. Mwet fin kan kalya na balan nuk. Lan win na dum. If ka technology, o no. Ke advanced medicine en guflara la misingi. Katitape la fosek pela ke sham in ANC. Mataka. Singata authority nge. Dasak ta authority si mat dipsha bakum. Takta si ma orekatle. Takta si ma ita kapasal ko. Faslan siya. Ma nakiwa kimalos. Panang lela ka din April na siyum. The key na. Ana si misinformation mo daga na siya. Kat pray pagkatalik na dashma. Siya akos masap. Kapur misingi. Kat ito ala ma nakiwa si kekish pe wawalom. To ma yok si pe na siya. Kumin kan rik makin kat. Naki oye mat kan kasha talikingi. Elo sin kay nakilin pe. Elo stafung ne. Kaya ka we metiki. When na dum falok. Kat prage community lasha. Kat prage church lasha. Kat prage metalal fung ina kayo. Nakmanas kasha. Shut down on government lasha. Ikesta kalmeyan mga nasish ka din la. Kaya ako lamang ka din na nashke. Kasha. Met kol shafla. Man White House. Ingan dieta and ingan pain nanak. That's been mweta para lo shol. Nakmanas isla ayen sila mwet masang advice na sin. Katlila pa nasikali lan mwet kol nga misingi. Mwet milo skola. Fosek. Panagat siyak sumgat papa. Decision maurik lang era la keruf na sin mwet pespes. Kikasha na kemungo. Kasha na keono. Ka Finland ke transportation. Ka kashpelos. Kat misheke kashalum kat papa. Kat collaboratively. Mishes nakmanas intervene. Efin neke shamshan again Gaza. Kanage an Israel. Kanage met fakya. Maingi ke wakat praike kat papa. Kumatayin tron lom. Command center lom. Kumdi masikyaking. Moyene affect pensir finan FSM. Takashiksir. Pelsingi kadenine kom. Innaknas. Ikestamatan insiyasin pasiselle. In loang na kimang fakkelu chronicles itkos lakos. Lakat may tafin auliak gimakuduklas. E folok na yirum. Kume vakan dan kashalong prailash.
lela prailash ki tu singin kan soak na iru manasimaken makisyaken katlalal fungi kum katpapa katlalal fungi la kom deliver keinem ke wonsi fanandum Jesus Christ siya ta kamise et kun den todo el molyak in academia column that fully God and fully man that when in CSI is superiority kat kan tuvin pelang sing ke Jesus Christ amen lomalap kaksikin God kade takana ke melutu chimash kingan aklen kumbe na email kita kaloman na kung we fashish na angels syntax kalin ayepe tamda sepe lomalap ki ashloman pain medin kelan pe wangan I been assumed in Columbus, Georgia, and begin Gaslosa. Ang gaksagin kat ki magat matayang na kaya, main siya wo siya din dagan ki kastal ki tuna kaya. Mata kaya sham ay long siya rela betal dalakla. Ash and wood yak ki tutiya kaya. Narangasum ukayla ni konayak la wood leye, walutuchi magatash kaya. Talafa kaya, kaya ka samram kin malutuchi mo siya ngay. At samram ki kaya pa siya pa ngay. Kilim in fact, it is finished. Ilak siya fila iplal kaya. Paul in fact, lagi kaya siya malarong ngay. Ilak siya fila pa. Kaya ka samram ki historical background ki in Thessalonica. Nga kilim ila, nga kung fin ki connect na pa matawag ki church ngay. Na isam kun ki nga samram kun la, history ke New Testament, buksi fan na basman kaya, paurek ma. Na Luke pas mas na kaya. Na masi wala ke simbela Luka pa. El takta si, ora kumita la, el finashuk la, fakya matawag yan masi, el ako nayak. Art to diligence lal. Awi takta masin si, el orek mga, some way yung orek research lal ni. Mga representation siya be, gen lan kofa. Ako kaya takta siya nga, takta hali, gel baik sindalik matayin ko siya, taban masig siya siya, Linda. Mahalan na, fue lagi, way and research lalmi. Pakanten talik, ale, me gifted ki research, na Luke ang sa mga gospel la Luke, ay pe, makiorek mo. Nara historical background gen Thessalonica, kat konsum niki sapta singalit ko, siya naging akademi kaya. Pa-akademi la Paul Silas, ilal fascias la Amphipolis, Apollonia, at the kana Thessalonica. Nakidel som yen maashi wen lol ngo koy badel som in shoot me. Right away, el waste no time. Da som ni wen lol ngo ka. In ora oana, pel na kayo. Bolil som na wen lol ngo ka. Kilin siya pa tolu, el sham na sin mweta, el rit ke kas in masamasla. Kung ni king am sham musingi, leilang kaslan kat pa sham kun. When mana kayo siya immaterial, manisongpen. Ilakata ya kas, ki kastan kat ki masap ng. Nalakpay la Christ il enin na len kayo, as if in molyak na gimisya. Naragat finan ka na keta na, plemiyak may choose nga. Plemiyak may model ba nila, Jesus, on a plan of salvation, ginalan kat papapangan. Skinan ka. Na para Paul il fact mo, Jesus si mga kung fact, nga fact na si was kay nga el pa Christ. Na papir ang ata ko yung tram kun la, pailang si mga kumin ng tufe, katuki pailang kay Jesus Christ. Nga kumalu kay Henry, musingi, Sunday. Leni nalulan mo choose pa siyete.
Na siya silmulak ki Henry. Na parang ako malu ki Henry. Masingat mat kinek naman ay kipel singat. Tasak tagi pel si malimil mole in fact mo I am the Lord of Sabbath. Na kalmen fact singan pa kat Sabbath len na kewa in Jesus Christ. Nara kel taga in fact Paul Silas taga in fact kaya kata silos sa lalfungi. E well lang Paul Silas. Na kata silos mataan it mau itayak finanbui. E pas pemet Greek siya alu na singat. Tasak tamit silos sok silos. Masinge aspele na kewa. Rampant. Mesin na ngo majuchak ngo. Ni falak fletchil melas gimang. Sok singe alena na bange del sok sid Paul Silas. E reni ka tamit lusong ten. Ma for well in genika. Nakatpin lo ang nagimasingan din na tele somsiya metkin sang fishima Paul Silas ito ko in samsam kenge. Usenge ak fosyak ba din si diya na phone. Ngani kinlain mo lumanash mo ito ak fosyak ba mamashkyan. Na utakyak na inlom siya Jason. Kemet kita ka na mo utakyak na run matchinga Jason. In sugod Paul Silas. Dahil kyo reklokalok na siya dal. Na perfect la delta na ko na dalek. Na taldari ame ko na la Jason. Ya katabi mo tlalal fung ina ye mo tan met falet in city. Skeli mo rik ne. Nara pakalemiya kenga kung finekita na ki establishing lan alu singe. Na siya na fact na ki mga singa pitsa singa ki usinge. Paul ilta kom dok samta church. Kimit pala ta ko den ay kekta na sila den diela MR's church. Mas singi pa maluk me si ma akademiya. Na pa ora kiteni ilta samsam ki bukla denela netari na el silia mang. Na pa mga ko beso man misingi revelation ta kay kesta na sikom. Kumisam ki revelation ni me ko sanga siya ka ni kesta puklim dum singi. Namo ilta nga. Namo lamsu ko ba fashion mo. El pa ka ni kesta. Nara nga ko me vintak ka na kimilutu singi nga ko me na ready pe revelation sapta akos. Fakyak akos. When pesing utakyak church. Utakyak church. Na pangi maasir nga ko lutut kin gaslan gat kadin ako kat ligeo. Mayen talak singa evin rekle. Utakyak church. Na kung finni na ki church. Kung sum na ki fakyak sapta lu tolu. Na kumelilas church is hitkor finan Asia Minor. Na sin church is hitkor ngayon. Na ngay samsam kung kapsan again kumaluwem singi. Luye na patiya silma ngusrik na insewu kira lusan. And for the Philadelphia, Ephesus, Pergamum, Thyatira, Laodicea, yebela ngasuka. Sardis pa el ngetang linan ka mo cemetery siya. Meta fong well na dahil misya tari kisbin magluk talara. Laodicea pa church ma kumdel fresh na. Ay pa naki kumdel pa kare makuf nga ki fino lamete shunan din kumdel poile para taikla iman. Pangan pitsesil sang pitsela. Kung siya Ephesus kung fong na kumdel fanam dawakan. Again, abdel man na first love lowusan. Dahil Smyrna, Philadelphia, kasi siya na injewo kaya lowusan. Di masin fakta sin Laodicea ba ngayon?
Nga ko lang ang file kyan dalom. Nga ko lang buti kong nalikialik. Think about that. Think about that. Na kung ngay't mali na ki worship la kumisingi, na kung matawag siyak siyum na, may siya tikin tres kalil da ko, sham kun, na ki rom singa lu. Fast si insang gesla. May nga ko may na ka din si fan at ako, ay na may kisya matal si, na yetan kat flatlash. That's what we need to do. Man kan naging sumno lomalo ata elya kinlalanda tantan cellphone nata la kisiyalan met ko lalap ni. Man kan na mamaitar loyang na si Jesus Christ. May nefo kumpa church nga misengi. Kumpa temple nga misengi. Temple si Catholic la Jerusalem pangasuma ni kaya. Parakin yaki. Nebuchadnezzar, matlang ito ka na, de rakin ye. Talakan na lasa da kaya, patay latun dal, tipala, all na somne Babylon. Ikin to ko siya flaya bang urik maurik na siya. Skili, temple na kaya to siya, rakin yaki. Na parang ka sanong kaya Nehemiah, Esra matako, should be will serve Babylon ka, naksasya yila. Temple siya pa na long siya. May kisya nga rekfeya. Askili should pa na rakin yaki. Na pa era ta create ilta renovate papel si malay lang. Akit ka na sa temple singan. Patel follow yak. Kat masayang alon kos. Kuminkan ka na siya. Tulo ko naging kilan tolo. Finsak na kimulak ko mapepangan. Misi at kung nantolong ako in mulyak. Di, romsingawul, fosya fakla. Nga kong vintakit. Lem the leg. That Jesus Christ, el buen kulo siya fanan din God. El misi, el mulyak. Na, el fakki fosya nga ko may ace mole. Lalal fungin siya na makalimyak ke ipu sa pasingal si fosyangan. Nali, wangan additives, wangan masaya kat inin na kadin kain. Pixakolak na siya fly and nga nan rel. Nga nan nuk siya nga ke Christmas. Nga kong prioritize mo lakom. Shreni na lang Jesus Christ el malala. Kat na ba rin ato washa. Elfin wikat. Siya ka in line kat. Malutot sila siya nga El lol. Ora kipel siya mapol salas som na paraya. Kita fana fungweni. Matalal fungilos sa pala pol salas na paraya. Ilal sunan we. Ilal som na kaywan lol ngokwan machu. May di nangelos ingan nigi Thessalonica in es malutlut. Elos arunan na arin longgas. Masamanyak. Elos lutlut. Len na kaywa. Kimasmas na hindi la paya na mapol el Shimano. So, pangat fact check. Tingin tres kalidak mo rumagash. Rumsingol fosya. Kung somnik yan. El fact ki rapture el fact mo si Thessalonica akos. Singal tolong ki singal agos. So fact check yan. Pangarik malasyo. Nga kumin kan fact check mga. Na ito kanakos na mga siya. Nga magkalamdari mo lututo. Pangalan fact ya. Or keep Paul Salas somewhere. He wasted no time in establishing a church there. Fin pangeralan met nga Martian trading gaslan God. Malakun. I'm on it. Pangan may fact ya. Dahil matawag preach. Dahil matawag preach kay gaslan God.
Jesus el misia, el kayo, el maulyak. Yang ako, matchifak lagatin mas nagas nagat ritle. Weil faknget, this Jesus whom Paul preached was Christ. Inin ang kalim. Weil akalim ye. Kiurek mas ngalit ko fastolo. Akataya kasingi, akpaila. Christ ilin ng kayo kasi feel maulyak. Diki misia. Ang kamasingan, elvin de misia maulyak. Namoy mi ang ako minta ka, samang kun takalala. Elvin de misia maulyak. Na eta may miye. Men ako met tu fair. Ako min som alu. Eta mespe. Na Paul el fact, Jesus si mga fact na Jews kaya el pa Christ. Nara immediate result ta ko ina kalimila. Kata silos na lalpungi e well lang Paul Silas. O pa kata matayan tayak finenwe. When confin matayan tayak siya nag ewan an influence. E pas pa met creek siya alo na singat. Tarak ta met silos sok silos. Akumli met ilya ke met sok game man. Sangten kya vum ta sok game. Fintu kumpatele niem ta sham ke. Pas na met. Bangarik malan met sok. E manlish ka e mem ya na upe. So kasi bangan. Met ke sok na pata lorani met ke in matching and undermine discredited dal. Na fact mo convince na yen si tar pakalan niyom fast na met. Kami taga tafula ke lutut ke Thessalonica kamsingi nga kita ka establish nga kung musyeng fale na kung sum tafula pa na sin mutsaya. Rapture el sinal ki second coming. Na ifini asha ka inge, there is one thing for sure. Jesus level loko. Jesus level loko. Nara takana sis nga kung me takam dak taivin na kimalutu chima ears mi singing tarak da metligi nga kung vers na meta. Masinge pang central message ki buksin ki Thessalonica. Kanne pa masi mga kumin inen loang ako yun kaya. Na fakla katsia esi miste na sies ilan akmatalye ko sin man kayo. E karangan ng molos nga nuwos e monuwos dahin wangen matawos kisik milan lemlas Jesus Christ. Masyul bariti. Central message ki Thessalonica. Pas saptal mi ko fasong oldolo. Kung mevin somriti na kayong disa, kalim ki kumriti. Amen, taxi kaya English ako siya. Na pel na gawa kumte na, kalim kiling lasya, as element e wengen ki, kung fulok na ki Englishan. Katsia miste na siyes, ilanak matalye ko us, in mana kayo. Na karanganen molosan manuwos spirit manuwos na kung pinalita na matuloy siya bangan soul spirit body tayin wangan matalos kisik milan lemlas Jesus Christ na pasi sa rayo yoksip yung ako minta ka lutut kin mga men arguably siya masita nila siya kinara at takalutoy lang kaya pa elta kain kanausla elta kain pusela elta kain uniya at destroy siya nga pa aray kaya kataka alena adamantly samsam ki pornography sex saturated world si mga gumaskeng pangan si pesir kataka kaya nara kumfin me takalina ke malutut si mas mising nga an kanu siya Kasikat. Kati aşkı de siye de sonikal me gor fascina geçkal siye. Katten attaga ekaya şamram kun
singal dolun ke singal algos mayen maritse ke al siena na ke me ye galgos dajakta ngau se ma se insang capturing na ke second coming singe rapture se second coming singe itakyang na ke so main idea is na ke si Thessalonica me ko first na ke singal si singe samram ke future event na ke future event singe pang samram kin na ke rapture should be second coming. God's message about future events must influence our life in our present circumstance. Na kishipen event luong eurela oye ma emuklikat nage oye makat mulke mayen asmasikat tawi asmasikat etalay sikya. Nangakong vevin taka nage mariching ka deliak na first sin nage tolu singal taka sangam ke God's judgment. Let declare declaration silarela naki me judgment lalo. Na pasi sa rush ini na sinagi akola nagitakalan lemo. Na first sinagi luwa kadet kada na solemn warning si bangan. Anin masing ako min itala makadin sin kun esikya. Nakadeta kali na ki first aktolunga ta kadali anin aten top siya ta kanake. Nakade should fast limit na etakata akkalemi maupe mai sikya. Kadeta ka nake ipsiak lunga nake top lan kat na sin meta ka nake mameta ete puk nake makadil faka eta ka ki sakos nake algos. Na kaya nga sam ku na pena len meta ho fashe sin galim sing ikek na sis ki sakos nake lemekos. Na ongos nake algos nga kominte full welima kadin sis falges inasipesi akat sis falges nake ma. Na accept si matagangi kada samge God's deliverance. Na kada loyan ki fasiata na analen taka samsam kun kaskasak. Na fasia na ke singaw singa taka samsam kun na ke deliver ligi makuluka kanne pakate esmolo laki Jesus Christ. To kato ibange ma. Na yakadet ka accept ke yes, may niki ang ako min discourage. Ang ako min kain sikit ta file liki ma oy taring at terela. Ay flok da syud ka outland motul. Dari mensis kan syud pa yele orela makuluk silu. Aba malutut singa ta kana sis kadin kain. Ta kam dawek dive into it. Na lusia na sikom ki nga samam kain mo warning singa ta ka silu pafakla metlalal fungi wiyes. Ngatie ene na sim na siwos ke pel ka lenma inge asikyako. Ta ko si fen arula na itala len lan lem eta ko oana simit pusapas ke fung. Na mesing afaka fasiluna ke limekos solemn warning si pangen. Naro ina nas akulasi na kita kalan lem. Na kat fast na mit na ke fasyak tolung pafakla ke pel si meta fak mana ke wa misle wuna. Na in pel si na may kayok la labe fa sonolost. Tu injingan. Mesi si kakelen do somla. Na inu somla artistry di si sign yaki. Nali long mafak na mana ke wa misle wuna. Na in pel si na kayok la labe fa sonolost. Komni ki nga fak mo utek kyak talik na din kat nga nag-feri no layang tatalten ako na misle ne musinge when only through Jesus Christ nga gonna misle pa ising ma politician nga rang when aran laka ti mapay ba dala man kan lapan nake parang ata ka sa man nake oye ma orek lagi
government las ko saya ka FSM si fena kum ne prestan jing kat fin FSM na around masingan tari elruk manruk papasa na sisin pon be ka ye ngai ko sai ne mo singa sonash prestan na pa ye sila nen FSM lan ko sai pinan FSM token na ba ka tay takang na sila vice president mun mulay lan met pang na masikyak nga don't get full pa Bible fakla reklamang the pangon mas misle kom lower your cart boom mga sikyak na kom lut papa nang ko ye sing ki rapture sing nara ke pel si mamay ta fak mana ke wa misle una na in pel si na may ko la be fa sonolos sikyak ke pel na sa ana wayok lan siya matayan siya ako lan issues may tatya kan kawos nina kiyas talikmatan wiyas tayan ito ke oyes yung ke contraction nga privilege ngan kain wisam ke mayen nga akisu stari lomono eligin lomono pangay si makat tabal si masig kif sing talik si met mga kasya ke laniel patakomita fio kak le pel si mitlak pang well pert pain ne el na gato lanien talik siya takomit na mekumero pain si fel tu na brain je ngetnget kum shafla career la kang avin tiksine ongay kikashalan gat umana kayo taktam tan balaw singe kasha ya wiya orela tranko land movement jede fulokonak nialde orela lane saya ganyan na taka adun nga spok la fot lan dalik singe daliktik ni na phone nga pas spok la fot la kum dari sin na kyuman ben nga garingen bang garingen kum malam ya pert pain ngal ne isashta si takat di katang tauyak talika na lang kin na isashta nga witness si mga liar nga eta pert pain singe pert pain namin nga kaut nasa kakain silak amta sang line me talik mo tayo wiyak ko dan kia ka met mga itang ma ngal singan diyan ang ngal sige kaut singe excruciating when bel singe sun ma kaut si ma samdek masilak nge na bangan masikya ko so pert pain singe mga samsam kunla in pain sina mo ito fact mana kayo mo sta won nakaten na kayo di kayo klala beva sonolos sikya ke pelnasa bakit mo tawagin samsam kun development makumliye kung study ke revelation kumeliye kainin color ke osmas manyak ke revelation ngayon to na color na ke enma katli lokalok misinging so tagana sis na ke pasakos na ke dimikos yung fakla pangit pesi makatenin na to walk in the light kung mo siya kuyas kostie matain los kemangi kung siya fatie lut kilen lan lem etako oana siya met pushapas kos na kayo met lan kalem siya malan kalem malan len katia malan fong kalos katmata kapsha met kalem sinagim met ma age attack in God or as discernment sila or nga taga nga fakla knowledge ro kuminin na entala American knowledge yan kan fela Victorian kung fela pachidia balance sheet ki pachit loman misa algebra so ka statistic plus minus kumin na kung fela discern kutamit mayok lang siya lang
mwet panalal mwet ito alchi prom. Ora knowledge pangen. Confinite wisdom me discernment ng God. Study ke so Sam, Sokas, Ecclesiastes, onla Solomon. Bugin poetry nga. Nara kingafak mo live with purpose. Napahuskat mi nagi fason gosh. Nagi algosh rin eh. Kimaingi. Lela ka din tiya motul oana ngia. Nara kung hindi si Fea si Lars matagam siya Ngwetnget Na. Tangaw siya nagkikasi mga komunito may kapa singan pagkatinakula. Napangit. Oana ngia kadin ngetnget ngusrik na. Pangantawi siya. May tamutul ke fung elo saya pesay ke fung. Kata malan len oyi kadinaro na ng ngusrik. Katinin ang nukumang lalal fungi elangsi inme lango inniwesh. Fin shaklash na kimulila in lango si fesh. Katsamsam ki faith, love, hope ki fasingi, fasalgo singi, ki siya Thessalonica limekos. Napasamsam ngetnget. Pangan malayak lakom. Los chen bulwash kinugtugin mo yung jilom kat papa. Na God's deliverance pa daga gefos chen gisngal siya. Na katel tiya silekat lain kayo kun kaskasakwal. Te pangat purpose lala. Nara kat finloang nage in fact la they are delivered from sin. Na pa fact la ein small like Jesus Christ. Men Jesus Christ porque fan na ba atonement jingi. Etako. Yorome na si kom. Tike siya ke cow. Ka sheep. Ke Levitical system siya. Siya ke Jesus Christ. Ein small like Jesus Christ. Siya mi siya kesh. Nakatin kain ta kain ni molyorol. Kat finne mi siya ka moul keleta ko. Nara masinge usket me kadin itala. Kespen misa silala. Nga kung finalalal fungike. Akat matulle. Na pel si ma rapture singa si kya ka. Ay ket la kalya ka. Nakat summit. Nga kung finshak na moul. O sapla felam singa. O rapture singa si kya. Na talakyak ka. Tanay light siya. Inap. Nakipakanyang si. Rapture up. Pangamtawak na. Akalim yung Kimaingi ko sin akay sisinsi. Kaya sisinsi. Edification siya bangan. Oana ki ko sa roing. Kasi pesing message from kunyak nga. Inge na mo ito tola. We are notoriously lazy right now. Wangan mo parents man ma, inin na man niya kamsing. Katsum na kialu patle, katsal ka entire tari alu at folok. Kalevin pang entire kum si fena, oral alu luman nom suman. We are notoriously lazy. Nakisipesing ngayon, nga kuminitala, accountability siya masikyak. Accountability siya nga tikta naging masikyak misingya. Komsum ke lutlute. Na tesiyak kom. Hindi eklas mga kumnotayla. Exam nga ito ko. Nara, pangay kata mamata ka ki accountability siya ngayon. If wag nga kung nikiya skills siya bathroom lakom, kat kilila, lapaka, paun kat gain ka lose. Accountability siya pangay. Hindi la, make weekly eating habits slash nga kalapaka calorie, anikin, ta ash paun siya man sang paun ikad. Dutute pang akalim yung Nara, siya mga kumin nan ka naki oye matash kaya. Kika ta pel sumla. Aki usi sam siya ki
咩修行嘅，修行嘅吧，你當我 Truman 修行，那del feature 咪前日把 Truman per bang，是冇啦，是邊啊？一定係galim嘅，那三日別只是幫我講什麼嘅，那別只是嘅，得個加個識南得邊安人問得啦，平嘅，那啊，每啊幾個費啦緊啲，別只是來嘅，那啊。Ensi mataka kaya pa na sikiak na sikingin ang kanasyo. Kikatash ki kaino iye makatash kaya nga screen na scrutiny singam dawek. Kat subject to scrutiny. Nara may takain ngat mali mama kataro. Ito kan tek accounting paki inventory ki mga kumarape. Nara taka ke social Truman ngayon. Napakandan matlima lara nara mol pelal we pena actresses ka talik football missing ngayon. Kan matabali mo laldala namin idolize sa should be at the same time di pa makuluk talara ngayon. Makumta sensationalize sham kun. Mesing ashkan fact ngayon. We are confronted with this reality in Revelation. Managi watara ele subject nagi accountability kisipel. Uskat mi kadin itala ashlenin nanan kasi kisafla. Na len nanan kasi nga ako mukan somniki fakyak saptalungul fasingal sin kisingal mekos. Na fact mo nangali si tron na fash. El siya matafe fel ek sa wangin le at tie si filie. Skeli sentence ko na mit ni ngali si tron la fash el siya matafe fel ek sa wangin le at tie si filie. John in the Patmos. John sina mas that John Gospel. The my fact John 3:16. The card lang si fellow inge. El pena mas la leta si mit. Nga ko in fact mo wan magluklas. Na tiyahil kikiya. El pena mas leta aklu. Tolu ke John. Na pa revelation ne. En ali met mise met falet en met pasisel. Elos tuye met an tron. Buk na kayo mafakek o yanurek malan met o ikekla. Nga ko met akasamsam ki books. Liye, dawak na ba, buk mafakek o yanurek malan met o ikekla. Nga shumon la, kum tuke skills, skilli caloric intake loman. Nga shumon la, kilutu de accountability nila ashmam no to ila kete sexemorek ne. Nga shumon na nagil Truman, show siya el matawag scrutinize siya. Na ingin na ako tagay nakalimila mo lako may scrutiny ito ka pa nag-scrutiny siya. Eken sayak pa ako. Napuk na kayo mafakek o yan urik malom nga ay kekla. Siya pa puk ikekla books. Sa siyum na inin met na kayo siya famol mapat during God. Pahingi pukin mo. Met mi selos nanan kayak fall na kimasimlen puking it. Na mea el falayak met mi sen meow. Na mea el falayak met mi sen meow. Mi se felsin met mi se elos sakak be met mi se asherolos. Elos na kayo nanan kayak fall na kiurik malalos. Na mise, felsin met mise, takani sisile, nain lalain e. Lalain e siya pa, mise aklu. Nang akong physically mise ke mano siya na mise mapatpat siya pa. Elos na kayo sa tiya simlay ni elos in book in mole, elos sisile na lalain e.
Nara passage kung el kain draw attention la kuma na ke singularity siya na plurality siya. Napangasam kun na ke books. Nara taka na siya ka din diye. Inta ka kalimi malu na siya kum. Salvation ka damnation. Lela ka ungay misya. Nara chonel sige nale na kalim masingi. In God's books, plural, one can find complete record of all human sin. Skili buksingan, mesing afakkel luke, el due diligence lala, el vana tawala na pugin rek masingi. Lakan siyak na volume na lalapsi. Orek malakoma, siyak na record yak na masingi. Dena siyak na yung luke bugin rek ma. Including every wicked deed, every impure thought, every evil intention. Makuluklakum na kayo salalal katashit. Mengema. Ash pangan books. Wengen maeka inte tayak ke omniscient lan God sing. Elita mat na kayo. Elita yakum intimately. Nara at the final judgment, kanan puksing elita ka provide receipt necessary for just verdict of judgment. Weak na kayo ang on the court. Nalik marela maguluk nga as lawyer lalda. Then singa wangan mada sam game. Wangan lawyer ka kat mo kayo na. Nara, kita lik nga som na ki korda dahil ki kasingan sikyak, acquitted. Free from the criminal charge. Nga ako may kipen bangan. Di masikyak na si Congressman New York nga na community akiyel. Urek la shikin yun tin kata kayak na silan. Wahin kimalan kata kansingan. Kula ma, nga ma, pati tanek na siya ma, kaya pinutong sinaluin sang nangumyak. Wahin mga urek ke. Nga mo, kumukata siya pe, utong luka na ma. Either got motul, got misya. Nara, to be acquitted, your name must be found in the book of life. What's man yak piya nga? Ini na an ke pugin mo siya. Na ikenik siya fan na may nekom inscribe yak ipugsingan na pama si mga kumin lalalpungi makifan na kay Jesus Christ. Slakluk. O yes yung aralangan para ikaya nga mute na de-mute yan na slakluk. Na yun natin lang. Ay siya ramram kimasingan. Nalalpungi singan Jesus Christ. Kumli kemet nga takangay, kumin namin baptize na kay kufa kumay small. Pangangay, ukwe mamapayapalan fact. Kumkain baptize le. Tasak ta depay muli kumle. Kumkain ne tawi le. Depay muli kumle. Kumkain church le. Som nage temple. Ette muli kumle. Kum si fe na takaya sa living sacrifice. Nasin kat papa de marsin kashaw. Gefaklize siya lang ne oingi nga pakat siya ela maguluklom. Ngaro oingi mayen nga pakat nga fatie esam maguluklom. Usina siya finjak tari ngena. Belsing akum da na run kat papa.
La ipang nakatalep ka irneroto makuluklash aknas na siyak na kataka lalalfungi. Lalalfungi makifan na. El misi el molya. Ki pole from na sin wali koren na ki koren luo. Saptan mi ko fasingal ya lang eh. Paing makachulya gana paing eh. Katilara the mwet na kayo ay mwet kawaklal ki Christ. Nara li open invitation si bangan. Ala na warm. Tema ore kshela ma. Kata sunda el me man mangan. Mwet lalin ki protocol san siya. Ki pelsi ma el esmak le faloka. Papa siya kavus talik siya na iniwel. Pangit ki oye siya ma. Nga kung bangon mo, uy, masih nga tapsalan pa siya. Gusto ko siya lagin siya niya. Matafakta man na, kan mga. Pelsi nga kung takay na lalpong kay Jesus Christ. Kastan ka tekain taka na yung kumpulok na red po siya. El matak manifestation in nga kung. Naragi, taka, polil sham-sham, na sinwalil ko siya. El tafula pa kay lukorin nimi ko. Siya nga lang eh. Poing makachul kaya gina paing eh. Napang fakpiya nga. Katil rata, met na kawin, met kawak lagi Christ. Katil tiye, oekla makuluklalos. El akkalimi na sis oye si ma elarata, elosin met kawak lal. Na may si kolya kuma. Nga sana nga perfect level nga, daga wen, itawi cheers, daga kalensap. Eva wen sipel kum ganji fe na moli kumle, ka perfect le. Patalig din gat ngira self-righteousness. Na me, kume, perfect ka di Jesus lule. Mun sakit Jesus, mungkin fun na pagan muli kat le. El pat kia tayo maguluklas pinsak singe tari. Paya na masyak kek si kuma lalal fungi. Ngat lali mat pusa pa si pinsak singe. El peptais teke ko. El bugalun frate. Kawenste. El matang la Henry. Tol. Kat si fe na sang mga kumdinan mo pik. Kuminan na lukiset. Temun pa matchuser. Para chermaya al fact chermaya tol mo si fastol mo sige tol mo la ko. Asma sapsa si singa usi. Katla usi. Apal fact ma long si kat kinsium gewa. Kinganum gewa. Kikalam gewa. E masyak luan. Long si matalang lumana na kim long si kuman. Pao rekingin na fe lang eh. Immigration nga eh. Bawrek ke utiyak le kasan sinmet nga eh. Parang a challenge si at Pfizer's lal met kolyas mi siya nga eh. Piya pa yapal si ma tawya ka nga eh. Katriti every sisel bole ramsil dahil ki saptalu first single mi ko sila nga eh. Liki mi siya nagimawul elma impel meta kos mi siya ingan kispensiya ko sten lowos. Eki makuluk lowos. Ki pel siya kosta fastikun oya kuluklan vela. Kosta akos lem kuluk siya kulngan kuluk yan ang yenga. Skilongwin masing eh. Kulngan kuluk yan ang yenga. Masim na yung mang eh. Internet singa tafana tako. Nga introduce na kaya of kwal nga ul. Kastan ka tako na kosta akos lem kuluk siya kulngan kuluk yeneng yenga. Siya mama kat alana chastise kenge pa makuluk ma akademiyak takagi internet ang narakat takagi kano yenge ingan sang neklapel la siya insang kotaya kupoye mama takain akfiseye na naklondalik natas ngayon. Ngon siya lemi met siya ako skadin peling eh. Paya kat nakayawa na ilos in molgin met. Katta ukwe nama lang silan manos eno naklas. Arape masine. Inoyan mo lasha
Kada na ace matan kashkashaklan gat. Oana mwet na kayo. Tashakta di mana kayo fakiga at tashakta na natin nullify yan hon na. Napangay makatiluan kaya. Yokle na pakotin ng gat. Elang silal na sis. Arule na yok. Paya nang kikat misya ingan kisya ko slash. Ilak mulya katyak. Paya nang ilak mulya lat Christ. Kos mulya kle kilanggalang lang gat. However, those whose names are not written in the book of life will be judged according to what is recorded in their books. Elosma tiena simleine ke pugin mulse. Elos pa enanan kayak. Fal nage masimle ke kasisha puke mulal. Nga kumala na foolish in mot ke mo. Katil ta na liyan kay si detail record ke mulak ko. Napasi sara ke writer si ke ipru. Buk si ke ipru ng kalata si ke ipru ng. Kung pinsom na ke sapta ko, fasingal to lufak mo. Wangin makan wuk laligi ka. Wow, malasasi pa nga na yan. Kat na kayo ito, okay. Maurik na kayo afin fella on lem the lak yimatal. Pa-confession siya nga. Wangin mawukle. Kat na kayo afa ene na in fakatyak na sil. Chermayal daga sham ke wiktariye. Ako binawalya horang na sil. Lem the lak. Nathan ay confrontilya David kumpa mwet siya. Nara, katfin mo't kumakadil ni kinma na kayo na katafong na napoy. Kate silpa na nara ka na naksin nga na kate pangon mo. Me, lette na all as accountable na kimatra lang eh. Para si chance sila singin na. Nga kuminta ko sa keksaksing la sa fast kun lem. Efin ni arkasin siyak na ke la kumdi puksimet ke uleng sa siya pa meto. Na meto matak ma siya accountancy. Kel sukla na tin siya misaya siya ngayon som weye laksaw maknero. Na lupen som petakan la urek magan kya pa siya. Polok na niya mata na ilalta ka ni fak masya fun na kay sustelan lem. El petata yakke ngan matal. Putelan ngan matal pa. Putelan matayan sing. Nara, lasa ka kain si la fakya na ke balancing na ke mama ene na inventory ke mula ka. Tili singan mga kum askengin ang etian netok. Ke fakla luka el fakke urek masingalit koston ngol siye. Dahil aki atari silen ma ela nanan ka fela na fon kinanan ka siwas. Kesiya matsel silela tari. Ilakpay masingin na sinmet na kewa kilak mulyolet matsingi ni kimisya. Matsingi lak mulyak ni kimisya. Siyang kumita ke pepal nata siya. Misya mulyak. Kalastros pa siya. Dahil siya na misya. So na siya mulyak. Mat malu siya kaya nga. Sham guna. Joseph Smith. El misya mulyak ki pepala. Siya muli Gandhi. Mohammed. Mat siya fan na misya mulyak. Na inoya siya na. Pasi sa nga takasam ki si Thessalonica. Ako singal dolun ki singal algos nga. Lang akum otela ma
as reality sige lenin kayok singe ka judgment singe wangen magum ganara in gain delay or even soften its severity. Makula ngani ko ta sang sang ko to ngan galu ko roka ta shit kanchima kelteni la Juda tamek pelit ko sin full ligimeta atal tunak ko pitsese pangen kikaw denil taya ka del tena fokalash amit ma upgrade na ke mit lal to ko sama ketin pen na del full skelie ma sing pinka til we ka second line got. So the only way to survive God's judgment is to avoid it. Kaya nga ta saram ki matsinge el chilalenta capricious kong kainin not kan pukong nalutoy lalen untak talala. El funa terra mas in the first place avoid it altogether. Nga kung fin te patatang ke masamsam kun na reality si ke judgment singe severity si ke nga kung etelya kin. Kate ingan kin rapture singe katin with talakyak siya na. The only way to avoid it is by deliverance that only Jesus can bring. Jesus mo kay fan na pagkain usimula singa na siya deliverance singa. Naraki merit mi singian. Si Thessalonica mi ko siya fakla. Ta katil tiya si lekat le in kayoken kaskasaklal. And ace mo lalaki Jesus Christ. Naro usi good news si. La God rats. Kaskasaklan God can be avoided. Napa sipin tui pototo sila Paul. Pinan Thessalonica nga. Elta kaluti church. Manorek malal pa for plenty church nga na manimal sukyan elus foloktikit Mother Church Jerusalem and nerod Pastor James in San Kasha and women or laman manas ka siyan ke Church Jerusalem and Belgium para el samram kun na ke mani ke el samram kun ke leta sila ke James ma India yakyang la katamani matakaw yemi. He taught the church about coming day of judgment. Nakeluti na sin mwet Thessalonica bus details tel den nakalam ke. Naratakalak mising atakain shama ni na napiling fong sugomen kat finalasom na ke eschatology sing Shiktele principle alak si na nga nalakalam ke. Anen kakashik nene okuku. Little by little. Narak kasinsiyak tulu ki Paul samsam with Thessalonica magsinsiyak. What happens to Christian who die prior to Lord's return? May sikyak na sin matlalalfungi mamisya metigi faloxium samsam gengan. Pansik sinsiyak. A clue. Was it possible that they had somehow missed the Lord's return? Ko oana tel mata Israel akne ilta ka faloktari na hindi nakatanda ke len lan lem, len kaskasak lan lem. Naba ngansik sinsiya ka naktuloy na lang what be the signs indicating that the end of age had come? May akal may akalimye shaflayan bela latakatari. Napain matawag tupu. Naray kaya ngattaka ngaten na sumon na ke Thessalonica ako singal dolun ke singal ay ko na ke rapture si nga event si makatpangon rapture me. Samsam kita kalan lem. Apal fakla, metlalal fung iwiyes, katlang si ko sinita mapay kelo siya misya tari. Asmet misya tarin siya uluman, iplak kya gal na papatalik toluyak kawiyes. Fakla, the kuwus fatya ashore, oana los mawangan pinchakla. Nakumdikat met nalalfung iya, siapa na kanin nandok, ikala practice la siya.
Kat fin met lalalfungi. Nakat lalfungi la met laskan lalalfungi motul. Efo kat nuk shal. Som nagimaski. Efo kat nuk fasham. Inakkalemi fashmash man yakke revelation. Sin siaksina. Kat lalalfungi la cheese silda mise as if in molia. Oingi kat lalalfungi la met lalalfungi cheese as kelos mise kadelefa eselos na yorol. Magat nu din na siwasing masin lemme. Kat siyak na molgi lensima lem eletaka evatia sommet lagaylos siya mise. Sakto. Efa siya pasalalab. Oye pe pasen de bufen paletlena. Pasen me ukuklen God. Na lem si fe na ta. Oye tuin kasaw me. Met lalalfung in Christ. Kel mise fa maulyak me. Rom singaol fa siya. Silba somnake. Nakat siya maulin pel siya fa. Wela los utakyak na in pakanyenga. In ocean. Sin lem yenenyenga. Pangan pakanyeng siya samam kaya. Oinge kat fa matayo rin lem mapat-pat. Ke mainge. O sinakay siya sin siya kasing. So, informing them that they would see their deadly loved ones, tapokla na sielos met Thessalonica. Paul atresia kisensia klule na sildal. Narang ako may fintaka na ki saptalime ko si mga taske misingenge. Nakatali oyan sam lal Paul kiluti lala. Malung ako ngetan na ki. Ilorek makun me Greek phrase na ki translated about or concerning. Nakalmian ba? Kumeli na kisimla nga ele simne akkalemye la el ship ke subject na ke subject singe. Nakadali na ki oyang ora ke si koren sapta it kor fasingal si aşkısen siyaksida idakyang na selge bayeka. Na pelma mange na kumeli simla nga lelikiye ke bolt alelang la el shuang na ke masasya si. Inge nga shuang na ke makuos ta sim na sikke. Wona met si intia na bayak. El to boko dalge dalag sin sik ke pelma kalmen faklaga pelsi maluti nga shifting si laling dem tara. Men si mga akademi kaya pa si challenge na si competitive singe ba. Nga kumin be mindful ke yunuk sima da read the scroll la. Then akalim ke ma Philipil mayang narol. In the read scroll gel Isaiah. Na yunuk siya Philipil siya sila. Kumta kalmiyaan el nekun. Na long matching ngay ta fakya efin wangin mwet akataya na siya. Arch kainin calling lang ganin mwet. Kumni evangelist singil moulay nil ba Billy Graham. El yayang alya malam tolo na almisya. Na kuminmot ko to na el ya malam yanin sin nakela. Nakane pa century na fon sin moul. Merek malagin da fela el faka ki kaslan God. Katil pa konten na sil. El te wikain silan met matalash misingin ngay ma. Shun mat wasi. Na mo anay talak anay fosya kinji feldal. Sinality sing. Orang alin courage. Kingaluti ke senior school mo. Read text. In mo kumdaan ka sa school ki kum kayo ko. Ki kum shun mat wen nakanlalo mo. Read text in kaslan kat patagay na aluman. Main makum sam gana payak kayo ko mo. Diyan Billy Graham. Eventually siya na Paul. Naraki Paul sam kikasinsiyak na ki payak, kalolep, katinmas, may mungok kisya kinyakle,
Kisinsiak kengan mata lem taurala shift sinage mange. Inge mako simke kan mange. Inge kime mungu mame paye kya kanin male. Leran kalem la. Inge na shoda liki mata samsam ke na ke intipuk kisinsiak klalos. Nara uskat minige rapture singe. Samsam ke mange ni tari na finpakel to pokolos nge. Na inge na el transition. Peninel somniki samsam si mga riti ta na tayo ki rapture naki masi mataka naki milutu chimsing Day of the Lord len na pa Paul elkin galem na sikom in gikas fototo mwet fosek ki rapture jing mo pape na second coming lan kata para masamsam kun phrase masamsam kun translation Elrek makin manganin sang shrelik la maluo si pange. Na finta ka na si kom. Mayin pas matutut Bible misingin akakain ki isam kun masingi. Makaslan ga ta fa ka te kan dafung le. Nara elta ka shaman ki te sunay ka masingi na ki rapture siya. Right after that, nalta ka shaman ki te of the Lord pasap talimay ko fasin ka singal sising na kit dila kitak lagi malan kata very orderly eldena campaign maluong nara si pela lan ba nga kami di rapture siya second coming mo masi fun na shalik na pa fact la masingan kel samram guna elres is questions na timing ke rapture siya kaya si kya meti katoko kan vulwan len le makanchin siya nganda ko nara inoy na king ako may kasin siya kuna en si mga kumin kain si mistagan ba treaty si Thessalonica ako singal tulun ki singal ko la rapture singan pa masmaya ko na kung fin capture rapture singan el si pepet sigel Moses Elijah Moses fakekman mi siya kat mo fan na kalyaklala nakikat papa chise flogonal maki man figuration ke medo singalit ko siya Elusella Elijah, Elusella Moses. But the malatut inner circle lala, Peter James John, na lemil tulang. Na pangan pedzima, Moses will represent masa pa, he'll represent them with misye, falokun yak mea, pa rapture siya, with may keklakalya kya. Elijah, he'll represent with ma prophecy, Elijah kya chamram guna, he'll pati manoyak na. Na represent met ma lalal fung shafla felam sing rapture sing si kem sing eta lakya kinuknukin glorified body sing and sumno ke pakan yang si masmanyak ni na pangat ka uskat mi nage for reason for such a conclusion ke malunga samram ke ni Paul ejlela rapture el sinagi day of the Lord pa ke saptalime course fascina ke singal si mga tashkem sing na kitakle la ante na coincidental na rapture discussion singen el precede the committee day of the Lord nara anin pangan daksima takegya na masima ene na inanji kumgigat nanga ke rapture singen should the day of the Lord singen kadin likia emphasis sige casting imminence that Jesus could return at any moment. Now, imminence suggests that the next event on God's timetable for history is Christ's return. Ako lang nakita ko si Malang. Pangan masimanda ka na si Kuma. Nga kuminkain ito. La esikyak. Na mesi Paul is kinarang. Gelta ka samsam kun na ki siya Thessalonica ako singal dolun ki singal ayos ki rapture siya.
Na taga shamram kita day of the Lord. Te mind sang aksang ngia la kum. El taga shamram na sin met Thessalonica to encourage them. What could be more encouraging for a discouraged church than to know that they are not appointed to wrath? Pafasya siya taga kia. Taka til tiya silekat le in kayo kin kaskasaklal in ace mo lagi Jesus Christ. Na kadindi nagit deliverance sing kadindi som nagi kaskasak silal Papa na Jesus iltaga academic cash inakka na sin church Philadelphia si mga academia. While fact na silo siya. Because you have kept my commandment to endure. Sabi nga church, no, yan na Jesus il. Masak namda lang sila ala. Church Kenpurian mo. Smyrna, Philadelphia. I will also keep you from the hour of testing that is going to come over the old earth to test those who live on earth. Mayan kom yang saplak emateng. Ngay fa oye pali kom yang nagipel force nga siya evataka na fela intrike mwet nagawan fela. Nakita ko sila almaldaga shamon nagi day of the Lord siya. Thessalonica megos yok na fasakos ngisingal siya. Paul ke shalala pit siya generala sharp contrast. Ke elos ma fashion galem elos ma fashion losh. Elos ma fashion in losh el dal som nake inescapable judgment and wrath. Sudden destruction ba dal som nake. Ako mindep tatyang nake. Na shipe sira Paul ke akas makanye Church Thessalonica may ilke fact nake. El dal church na fashe. I long si right standing ladal with Christ. Mayen tepangan Corinth, tepangan Galatia, Galilala. Nara elkan di destination chilalngan. Na kedal tu in Christ, dalet te somna ke inescapable judgment ko wrath masamsam kunyak ne. Ano pala nang you do not need to worry about those things. God has a different plan for you. Anan ba masin fact na sila. Nakatngeteng niya na in the context of masamsam kunyak ne. La in kasao, katsamsam ke Jerusalem sa siya, and sa siya si magatakot na we. Apole ki give them reassurance. La kat la deliver them. Di ki kaskasak sima, samsam kunyak kilendan lem ne. Na final observation sima, takangi pa, katingeteng akwen ke passage nge. Na ask kisin siya ke rapture, second coming. The company trials and tribulation mga. The masin kalam si kumapa. Jesus is coming. He's coming again. Eleta ko. King ako mo top na takalala tawi Ako vindi kastal Paul na sin matrom ake saptal ko fasingalit ko hilangay. Eki katma natal. Main siya siya ako lang na sin metlal efa malash. Ekat fa oye pay you're in Christ ki makadil ako na siil. The cut fin with Christ kayo cut fa oye pe welal in wala na lal. Mga taklal na sin Church Roma. Ilangan ki na sin Church Philippi siya Thessalonica. Takisipin kalenglan God utukot na siwas na kusin kalan sa ba Christ. Diya ke lalal fungi makain na ay kikuusya kayo pekel. Na masingan kayo singan mawita kake. Para Peter sa sapram kung kayo singan. In fact, si Peter ako singan lungis nga mo kayo kismen mo in Christian. But kawak siya o'clock, palvak nen. In fact la sakluk. Ilang
met kawak siya oklak, met ko oslut ke, mershike upe makoske okke. Oana in sapalin sikyak na siwos. Ako sinengan la, ako si pace ke kayokwen Christ, na efa awla na yok, engan lowos, ke wala na lal, efa akalamiyak. In sewo na siwos met fin, kaskas kulukline ko os kisipin, ko os fast to good Christ. Kalmen maingi pa, ngan wala na lan ka at on fowos. Katena, siwos fin kayok, lela en tiamaki elakmas, kal pushapas, kal simet kalen sa pamasap. Kal si fena isyong olinara makunen met ngia. Tasak tagawos fin kayok mayen kos met Christine, nimit kos maykin ke. Ako sin sangkulo na sin katla kos ekin inen Christ. Dahil tapulan jud befak mo, matawak tari pelin nanan ko, metlan kata, painanan kaya kumita. Fin matawak yoros, emma fakya, na sinmet sa tiyala, lalvong ike peng mo sin kata. Ta masamos la fak, upeta met wo in molyakle. Na efakya na sinmet kuluk siya sa lalalvong ikata. Oinge, elos siya kayok mayin painge malang silan kat na silos, falilosin sa kalaninayin aramawo, si fena esyalos siyang nasinkat, siya relos le, siya liyang ulilalal, inpel na kayo. Nara, kita ka na siya smangya, taklupel na lo siya nga na, akta yan sinaliktik. Dahil nga ba, sumagi masingan tok. Ki, taka na siya faksi nga, ki may kayok ngel taka pe ki oye si mga taskya nga. Ataka na nakalimila, ki nga ako mulin lalal fungi kisipin, me at finsaksi. A finsaksi nga ba polil mo, me ilvak mo, kisipe singi, ako kiyak nga. Tasakta, nga ko lalal fungi lok, mo nga ito, il siya nga lalal fungi, nga ito na paila, il kandiyang, may esingan karangan, nikilensya. Nara, king akong loang nag-text ngayon, kat ngayon ang liye, la Paul, ilsigin fact na sin, church si Thessalonica ngayon, naki-iltram-tram kun naki-event si magatangon rapture ngayon na second coming si ngayon. And si malso nga den lose sight kaya ba, imminency si kaya nga, it can happen any moment. Christ could come at any moment. Napa ngan si mama trigger kasi siyak na sildal mo. Tell us, when will these things happen? What is the sign of your coming and of the end of age? Ang magsinsiyak ni Arpesikom, napaikat tibuk, mga tsang napayapala tibuk. Napataka kimeto, sapta, lungulakot fastoluan in Zangasho, kung kapende ki Max singal dolu fastolu, nagasingal dolu, kaluklong siye, pasit ko singal liya. Kitsisa sin mata final olive, kilara olive discourse silala. Matamalutu de los taka na yorolin, luk mesiyak sil. Fact man na siyasla, may nga sikyak niya. Piyakalin yan takalom, esap na yan fela. Curiosity lal dahil nga dahil siyak sil Paul, ki Paul ma. Na, dahil siyak, mga siya kasensiyak na ki, mga si mga ridit fan at tagal ki, si Thessalonica mga siya siya nga. Nara, dahil alam na ki make sure dahil kaya lang ki, Paul is from the silos ki. Na para Paul is ang objective tolo na sila dahil nga. Masimita nila nga, patagal ki first sila ki first tolo ki malitut si mga misingin nga. Remind them of the swift
swiftness of God's judgment. Si filbe na ak es maganyalos, Getaria kung siya riti pasin na getoluan. Pangan malak es maganyalos kaya. Na elorela extortation jilal en shulpen na highlight ye yokshipen molin lalal fungising molin kalim sing. Na papasya singan takate sang encouragement na jelos dalin remain confident in God's deliverance. Nara ke mange an yurukoma nga kita ka fact na siyumla. This is just the tip of the iceberg. Nga ko mefin at tayo vinduidin som in dafola. Finsya ka pa as we go kada capture mga isyong nage mamakat i-star nga kadin mo o kyakat lagi mga in mo kat kanzang na sintalik nata siya. In kanitala imminency sige polok sila na mo it's gonna happen. Esikyak. Na ngalang sinarit maging gas singi. Tadang may tasang arit maganda. Nga mo elawit siya. Nga kuminita mga at titafan sin matbuye siya. Yok na nagitalik nata siya. Pangay siya mga le, nan ka nasik na paiki mola ko. Etalik di ka eme, etalik nata siya eme. Napay na nga taka na siya ka din kain. Lila malutut nga taka angan na siya. In kasyakat. Kus masak na wiya, kawikat ki makataskian. Taka na siya ka din kain. Taka lila mange may sikyak. Narangan, akilen ko us matakaan, mawisi unsa ko ngayon sang nastali ko naman dasan nga akilen ko bus, nagatfa fast na met, ki lima, wala agad siya figi, nilito na siya.
각색인 같게 갖다가 느끼 샤플랜 세션 쟁에 안하게 아칼미야 방에 가시 클럭 느끼 말루투 쟁에 이누시 kadin matawek lut kun kata masam kunya ke eschatology ba study of end times kata mama unfold yam dashne kadin na kadin Brian Shin God ngishit discernment lal ingashikat ke kadin ito nanganakilin ko was matako pasiselin sa pasak pasha anki screen na manakilin ko Ringston na Dignis Yuli Maui alila kumtaga pe Metigi Amel Ring Amel Lambert Jackson from Kona Gulamalap Amel Michio Damdel Pet OC Naimel Ayepe Damdel Sepe from Auburn Damdel Kenya Kos Bange Mitma Sapasak Pashe Wusan Mama Enzima kadeta kana kea pa Molin galem singe Molin losh singe ngatte takain fak magosinara Rick malaka ba ngala lalfungin na pa ke kastan gat ke pa pala na mamali kestan na sik mga proy ke likestan na sik mata ka pass it forward na was welcome bel nagawa indaga wikat pinsa ka dito ka indaka akatayan konda malutut may caption ni kayo kadin kain ita ma phone si ma aske week sim singin agulon singat ke mo las kayo the pray insang aksafila tagani lasha na fa on nga na on ne kina tui nakna swiya katani pray kat kilo malap jim gat papa ke met wias na kayo mataga katagani sisin si ke kas medalong maingi takage kastom la Custom jikan folok na yung bisya. Kat met na kayo matako. Lipsha custom kat masyal lalbong ilash. Eke pashala mo tayo siya sa katla lalbong ilakasha kat wisya ulash. Inusya mo insya uwo. Siya kumulay laki ke mo singi. Mo na fasi. Nakmanas kasha kat. Wikat in fasya slasha. Losyan vulwas kinuktugin maunlong. Asa pa'y katla. Lela takalang pakotin. Ay sisinsilangan madal in wikat kifasya di clash. Amen. Glomalap na siwas na kayo mataka wikat nga unsa ko nga na ni siya flan na tawi sa sinlasyo.
Na